Abatuura bo muri Kagwa irimi y'omugombora ya Kicuzi omuri Ibanda batandikire omwuga gw'okwesyaho amaizi marungi ogwebembirwe mukuru w'entebe ya kabiri Samuel Byamugisha bwanyuma yo kumara akaire karingwa barikukoresa ebyagaana. Ukagezaho kuronda sosi y'amaizi omuruko gw'irimya sosi yabo mbwenu aba ibingini yaba bene basherura sosi y'amaizi bagishangere kunu kisabo yakashatu omuri Kanywambogo si ebyare birikuza kuganyirwa mu Kagwa Irmia nebyari 12 kandi amaizi aga okwezaho biliyoni 4 n'icweka. Hano yakuza kumarayo ekibire kirimya twinaho kilomita 16 kubanga tubiye twasobirwe nkitwa abanyirimya twiza igito twayezirika nk'abakazi biza kwerondera amaizi nitwe tukatunga amaizi agarukuruga ahantu aharungi konkabye abingi baremerwa muhanda abwo buruhi baremerwa zarwo miyaga abandi baremerwa mu kibira bagakaye mufurege naza kubatimbira nagubihira cyabo nagubiyambitse kibira no mutandikiro ko mutwaro abitongore cya aksi abageze kuri tekeji ngarike nsime munonga hone bo panado oto akunzire kandi ukakurondera buruno kimanya. Omuganda bebembezi bantunga mubwe bakwatanise na Advocates Coalition for Development and Environment bakwasiza abantu banyamukana kibare na bujaga amaizi marungi na miliyoni 6 okuzikoresa kukora ebintu ebitari kushisha omugera gwa Rwizi obuherezo obubuhirwa abatuura abaherero omugera gwa Rwizi. Akodi, thank you so much. Thank you for choosing Ntungam also. Thank you for working for partnering with us. We are so happy, we are so grateful. Kwatereho bagumizemu baremanye ngo bashiftinga mu cyarreki konka hino kibaza kugira bata ikibaza gukora. So nyenda kwasima abantu ba kodi mwe bari munonga umuranga gwanje ubwiro kushira nugumwe ubunanyizibwa n'ikigambo cy'uruganda unganye n'umuryango ikikora ki icyetegerezo abantu utaba ubutagira ubunanyizibwa utandikira hamaka gaitu ahamagara gaitu aharazaro yitu kirgaho kigumizamu ubuherezo bunugizo umwanya ogu none abagenzi banje neka yanje nuba kubabara n'abandi turatwino singe turija gukoma tukamteganisa kwekezo cyamizi garita cyaraha gatwerire batapu bwitu kufact taha tutwaruma kagitu parkinga tugira tutwaranka hafu ushanga mwene tugarundana aho naho abwagugaraho tigakucya kurgargaho. It's a collective responsibility. She talked about it. She was reminding us about being responsible, working together. I encourage you to carry that forward. Nitwenda solar system area nanga pump hamwe na solar panels mugumene muzikuma zibe zitakora kisa sisikara siyima ntobasima tutinde kugara bagumana bakishomesa bakutubuza emyanya eribibi. Abatuura bakozere group 20 kandi bahebwa miliyoni 6 okuzikoresa ebintu bitari kushisha omugera. Gasha kwa senyo mu Gideon.